Da kwa ngama eba kenga do ta dio mana. Ami yipe do raso. Ya la me ngono. Ko koi shire ga ka te de ko kamate joke do. Ambo bi polo ka tokete no. Nara raun kwa na ipolo ko de dumnete kwa na ipolo ko da gogo no. Nara ibo sina pasito ra teberi adu mama sabu ya la kwa na adu mama sokali masi. Lo ingaren kite group le general kwa podo charity group Steven Otukei ngesi abala ebe. Tegatuskese asomna ojoko tauna ka ichalo yare lukotum ka kwa dada. Loja sotelalo dot kotempalam kodisuta kalo katakui. Do chala ya ngune yare. Ile mune peta ikalia Icanyangon angoli village ane odo to parish angin to any chogore jautene back se ne peta ilukumna kaisango no keduni muna to somare sirgin wede parosi ilukumna kwa kanyape ichie kota momeba na lo grupo kalo kesi eneras ebe ejas kesi agear asomne ngara kititungalu itenga tusiba korono agear na arai igeni sobe kolipolo nsoda Turi soto madoketa na sagar na mama joko. Kwenye kwa na eje polo pageo na la suba na ngwale ana doke na so ano anyi at least ipedo tado misigoro jochue. Atukoto na baka odo charity group ano anyu nuboni be. Ibuni atukoke na gangata na idolokino tungangulu chogoro reje utene. Etegeasi adoloki ni kalia bedo dosi kanyangon o villages berkati yare kope a piloting program ano Etegear do da I buna nyanyare to ni o villages o parishes luchera otomola piole pondo so ngaren etunga lo jaso group lo raiso etungi tomonado ngesi bon tukuti ikapunongun akosa pelekente urasa aitam aja kune bakora neje tungangun lo ichogore jautene esiting eskope iborne baka ibe tunga lo jokota lo chalo lu elo sete ngaren anyo no bonbe edolo kinete ay ngarakene tungana ne je utene kierono kachute no ino waya la inyama Ainapeta ikota kironenda ipajan kwapena tekate kislo chalo lo akwara dada Pascal akabwai kai iche kesi opotu Etegeasi akechaya ma kotoma esoma ilo Atumunak kakalu Ola ya lama no inara no somo no silo la rai no umwani no rai bore ni tegele kina kopo berana kere nara gya na polo utora menga du muntore berebe irito sa Atumunak tukuni dio bore ne pona ala dai ngarai na tonga de ya socha Sarai bere pone borane ata ini noi okwa. Dolo bere nganyu ne kwate lo sitake je kwen. Konyi puli chogorore yutini. Adeng adumune nyanya, adeng adumune mutungulu, adeng adumune menai, adeng adumune uto, adeng adumune sukali, adeng adumune sabunyi, adeng adumune sirikin. Etegeasi ngono da opotatu muna kalu chara kisapugana wanyu no ponelo ngara kineta kalu erono ekechija utene noi anyu tungangun eponani eperajo lakini eja utene tunga noi le mojongtos ejangu le mojongtos mame pero sa nyama mame nyame detoni esage konye ejaso charloi olomo apugan anyun be julakini eja utuna ngunda lu mame nyam sirin konyo mojongtos Araina na sodit e group la Atumunak agiar aswam kwanat kana aingara kite itungalo roke kejauten no ido da ko mojongitos koto modisuta kalo katakwe ibore no bisiri yango itungalo epu noi Kanuka TV East Francis Ochen kodisuta kalo katakwe